slušanje Kulturni dnevnik, ja sam Dragan Vučević iz sadržaja emisije Glen. U Požarevcu otvoreno 20. međunarodno bijenale u svetlosti milenijuma. U ložionici školski ansambl savremenog plesa premijerno nastupio pred domaćom publikom. Putna predstava Beogradskog dramskog pozorišta Leti iznad kukavičjeg gnezda večeras izvedena poslednji put. O izložbi u galeriji RTS-a, pričanju priču i slikarstvu razgovaramo sa umetnikom Stojanom Milanovićem. Hiljadu igrača na otvaranju. Vodeći školski ansambl savremenog plesa premijerno je nastupio u ložionici. Scottish Dance Theatre je domaćoj publici predstavio dvostruki ples